Angikuvusele ngone lomuhle ephindze ngikomukele etindzabeni takusihla tingelulwimi lwesiswati kungolesihlanu tilishumi nesihlanu kuye enyangeni yaBhimbidvwane emnyakeni wa-2026. Kantsi-ke ngone lomuhle sitawungena khona etindzabeni kantsi kuba singene kito tindzaba talelangeni lanamuhla asesibuke leto letihamba embili elangeni lanamuhla. Inhlangano lebuke emalungelo abomake lasebabefelokati itsi bomake lababefelokati banayo amalungelo emakhakhabo. Kanzi-ke inhlangano ka-EEA lapha eveni itsi-ke tishaya imithetho etawuvumelana nalabo noma-ke letawubuka emalungelo ebantfu. Kanzi-ke inkampani yaka-MTN ihlomelise labo labawinile emgcintiswaneni lobusunyiswe ngile nkampani. Kanzi-ke ngalokugcwele ngwane lomuhle ake sichubeke nato-ke tindzaba takho. Kanti-ke inhlangano lebuke emalungelo ebafelokati lapha eveni iMhluma Foundation ithi bomake lasebashonele emadvodza banawo amalungelo emakhaya abo. Kanti-ke kukhulunywa namuhla emhlanganweni lobubanjwe kaManzini. Yakamhluma lokuyinhlangano lebukele bona-ke bafelokati netinsanzane eveni leseswatini lomhla-ke imemetele ukuthi mhla tinge-31 kuyo-ke inyanga lesetulu lena nhlangano-ke itaba nayo-ke inkonzo yemthandazo lomkhulu lapha-ke eveni yakangwane litabanjelwa lapha-ke emavuso. Kanti-ke kulona mthandazo kubhekekile uzukhunjutwe lona-ke libandla kanjalo futhi naso-ke sive ngelichaza-ke lokufuna-ke badlala ekutheni kubuketwe-ke bona-ke emalungelo ebafelokati nato-ke tinsanzane njengoba kubonakala ukuthi kakhulu bona-ke bafelokati bayahlukubetwa uma ngabe-ke sebashiywe-ke emadvodza abo. Akubhekekile ukuthi-ke emabandla naso-ke sive sikhunjutwe ngalo-ke lichaza lokufuna-ke badlale kuvikela-ke emalungelo abo-ke bafelokati kanjalo nato-ke tinsanzane lesetisele. Lokho sikukhanza kukuhle kakhulu sitawuconca ukuthi silive aseswatini inkolo yethu inkolo yobuKristu. Nayo inkolo yobuKristu ke siyathi uNkulunkulu uthini ikakhulu ngekunakekela lobafelokati netinsanzane. And so sithi ke asiwende lo mthandazo asaqala unyaka i-adult bobani but kude ama programs okhanza ukuthi abukele bafelokati. Yet bafelokati into besakho ukuthi ahana sebagugile uma ikhumalo vele it's fine. Nyalo sinasantila ukuthi we have some windows labana about 25 23 weminyaka there are windows. Incwadi yaNkulunkulu ikhuluma ngokuthi uNkulunkulu uyise wetinsanzane nebafelokati. Kusho ukuthi now it's a wake up call kithi sine sinemabandla sonke ukuthi asimbangise uNkulunkulu bese kuyekeleka kakhulu. Uma sibuka ikakhulu itinsanzane leletide batali tiyahluledeka kakhulu. Ulala ungumsisi uvuke ngakusasa ligama lakho selishintshile. Uke uqale likwethuse leligama ungasho alikhweshisa udibide ngathi umdambi you hayibo ugcine vele uthi uNkulunkulu ubhalile ngathi eBhayibhelini wasibita ngekuthi sibafelokati. Le nhlangano yakamhluma ivetile ukuthi wonke umuntu uyamenya ukuthi abengcenye yawo lona mthandazo njengoba-ke indzaba yabafelokati nato-ke tinsanzane indzaba yawo wonke muntu ngoma amalungelo abo-ke amgcoka futhi kubhekekile ukuthi-ke agcinwe aphindze-ke ahlonishwe. Lubika-ko etindzabeni temsakato iChannel eMaswati kubika Gary Carlos ngikaManzini. Inkampani lebuke tindzaba temvelo itsi-ke tishaye atishaye imitsetfo letobuketa labo labakha imitsi yesintfu kukonga yona imvelo ukuthi-ke bayazuza yini leto imithi labasebayakhile. Umphathi welibandla libukela indzaba temvelo kuleli umnumzane Gcina Dladla uthi live kufanele lichubeke nekusebenta ngalokusemandleni lokuthi likhona kushaya imitsetfo litawukhona kuvikela tona tindzaba letihlahla temitsako kanye nemithi lekhona eveni leyemitsako kwenzeke nalabo labakhona kutfola leyo mithi bakhone kuzuza kiyo ngelihlelo lokuthi bakhone kutfola timali ngalo lolo hlelo. Kanti-ke lokubeka sakukhuluma lomuhla nakuhlangene bocwephesha kanye nalabo labathunywe ukuthi ababukete tona tindzaba tekuthi imitsetfo iyarelive lephatselene nendzaba tetinhlanyelo kanjalo nato tindzaba temithi yemitsako leyo kwenteka ukuthi iphume eveni bese-ke labo labakhona kwati leyo mithi abakhona ukuthi bazuze ngayo. So all of these issues are issues that really
require us not just only to make this stock taking, but also to chart a way forward in terms of what measures we need to put in place in terms of your legislative and policy safeguards, which are going to help us as a country deal with all of these issues that I'm saying here. But basically today, really, as I've said, is an opportunity for us to reflect on how we are going to take stock out of this. What I've discovered lately is that there's a lot of knowledge amongst ourselves and information amongst ourselves about many of these things. But what we have done, we have robbed ourselves the opportunity to sit down like this and share this information. Dladla beseke ubonga ilona ke litiyo kanye nechaya umthetho ukuthi bakhona kushaya umthetho ukuthi tinhlanyelo letingena eveni tibe ngileto letalivikela live kanti ke naleto letibonakala ngathi tinebungoti tingena ke eveni tikhona ukulisita kanjani live futhi ke balimi bakhona njani ukutinakekela leto tinhlanyelo. Ngikhimbani Mavu sendzabeni temsakazo weChannel eMaswati ngicela indwando isibane sami. Inkampani yamahlalekhukhukhwini MTN seyihlomelise emacustomer lasikhombisa imali lenganga 10,000 icustomer linye emchudzwaneni wale nkampani lechubekako. Emalini lengetulu kwetikitsi letimbili temalangeni inkampani yamahlalekhukhukhwini ye-MTN inikele lengu-70,000 wamalangeni kumakhasimende lasikhombisa elangeni lalamuhla kule mali lebekelwe ukuthi itawina ngamakhasimende. Kanti-ke le mali nayetfulwa lomuhla kiyo amakhasimende avakalise thota lokukhulu asho ukuthi ingxenye yayo atayisebenzisa etitsingweni letifaka ekhatsi tikolwa kanye naletinye tidzingo letifaka ekhatsi leto letivelayo njengoba kuyinyanga yokucala komnyaka emva kwamaholide lapho khona sive besikhathi sicitha imali le over 2 million emalangeni kusho ukuthi every week siba nema draws laba khona Tuesday and then ngabo Thursdays siwinisa ema prizes. So nga December na early January besigive away 5,000, so sinikete ama customer ethu bo 5,000 labangi 10, so 40,000 lesim give away kulo December, kule nyanga ya December na early January. Bese kuthi inyalo lamuhla si give away bo 10,000 bethu bekucala labayi prize ya January. So about 10,000 bethu bangu 7. So every week we'll be giving away 7 about 10,000. And kwenza lokho I think lokumcoka nje ngilokuthi sizama kusite ama customer ukuthi njengoba sathi ukuthi ngaJanuary vele no impilo ibalikhunyana. So ama customer akhuluma ke nebetindzaba lokubukekete kuxhumana khona ke kule nkampani yabahlalekhukhukhwini ye-MTN uthi bayinkampani abahlose ukuwinisa amakhasimende lamaningi njengoba kulolu hlelo labo batawinisa labo labatawukhona ukuthi bathenge ngesivinini i-trolley dash kanjani labo labatawubuti winela nje njalo ngeliviki nabavakasheleke emadolobha khona ke etindzaweni labo batabangakhona ngakhona sengilabo ke labatawuwina njalo ngeliviki kulo mhlomelo lufana lona wanamhla. Endzabeni temsakazo weChannel eMaswati kubuya Kimberly Mavu sona ucula ndwando sisezulwini. Bycash Hardware offers a wide range of industry-leading painting material from roller brushes to a variety of durable paints. We have everything you need from high-quality aluminium windows to elephant doors. Bycash has the best electrical materials such as conduit pipes and house wires. High-quality roofing material like strong timber, heavy tiles, IPR corrugated iron and nails. Visit Bycash today and get the strongest building materials such as wheelbarrows, mesh wires and reinforcements. We offer the most popular cement. At Bycash, we have unbeatable prices for irrigation pipes, maize and water tanks. We offer convenient delivery from all our branches across the Kingdom of Eswatini. For more information, contact us at 24371 710. Bycash, buy quality, buy it less. Lese bake bafika kule ngcayizivele yemshini lokukhombisa kugula lonako wena ungakachazi abawuvali umlomo.
kubo babe uma ngabe umchamo ungasaphumi ngendlela lefanele, kunetinsinzi etimfinyezi, kunenkinga esifubeni noma kuselukhalo kwenyuke ngemgogodla, lo mshini uyatibonela wona. Nema-gearbox abo babe langasakhona ukufaka emagiya ngendlela lefanele, sinato tipanela tawo. Imithi yethu yonke ine-flag yaseMelika, kwatise i-approved and accredited by the FDA of the USA. The Eswatini Medical Christian University invites applications for admission to the Bachelor Degree in Medicine, Bachelor in Surgery, MBBS degree program. The MBBS program is fully accredited by the Eswatini Higher Education Council and enrolled its first cohort of students in August 2024. The Bachelor of Medicine, Bachelor of Surgery degree is of a 6-year duration. A total of 6 credits are required for the Bachelor of Medicine, Bachelor of Surgery degree program. What you will need for the application process is the application form, recommendation letter, graduation certificates of final school, academic achievement document of final school. The deadline for application is on the 27th of February 2026. Applicants of primary selection through document screening will be subject to interview and examination. Finally selected applicants will be announced through the website and notified by email. Eswatini Medical Christian University. Excellence through education. Are you looking for safe and reliable student accommodation around Matapa? Well, come to Madala Student Accommodation, exclusively for girls. We have rooms where 2 students share per room. Clean bathrooms and 24-hour security. We have a curfew for safety. Our tenants enjoy free Wi-Fi, free water, free electricity, no boys allowed. Lease agreements are strictly signed directly with parents or guardians. Find us at Gwaluseni, directly opposite UNESCO main gate. Or contact us on 7642-1891 or 7608-9479. Madala Lodge. Safety, comfort, and accountability. Angiphinze ngomukeleke ngonelo muhle ngimukele nalabo labasenza kungena emsakadweni kusikito ketindzaba tingelolimi lesiswati kulandzela ke umbiko logcwele etinkundleni tokuxhumana mayelana kudubuleka kwabasula lababili ngelicala lekusoleka ukuthi bebeyona imfuyo kanti ke elayinini lami sekuna inspector Mazwi Nzimanze utasitshela kabande ukuthi engabe lendzaba lena ihamba kanjani ngikuvusele phinze ngomukele Nzimanze etindzabeni te-channel eMaswati. Sikuvusele emsakadweni. Mhlambe Nzimanze ungalandzisa kabandi ngempukela ukuthi engabe kwentekeni lelicala lokudubuleka kwalabasola lababili engabe kwentekeni basoleka eceleni kanjani ukuthi ke kwentiwe yini ukuthi kugcine sebadubuleka lababili. Asibonge. Cha, kuthe ngetithuba ensimbi yesine kuseni. Emaphoyisa asesifofaneni asaqhuba lihlelo lwemaphoyisa lokuqinisekisa phepha waqhamuka imoto lemhlophe ivan yelihlobo leToyota Hilux le itsitela imiswa amaphoyisa yangemi aseke amaphoyisa ayayilandzela nakayilandzela amaphoyisa labe bagibele labe babane behla bayishiya bacela empunzini nabacela empunzini ke kutholakala ukuthi le moto le beyikade ilayishe ingulube letine bese livele tifile emaphoyisa
isakaya bakulandzela labaya bakuxosha nababaleka nabasabaleka-ke awona kathi amaphoyisa atama kubamisa kubese-ke kulimala emadoda lamabili kulawa lamane asesifofaneni lona 35 kanye nalona 37 weminyaka. Ngekusho kwe-information lebekanawo amaphoyisa laba bekunene baphatheka kwebiweni kwezingulube lesithethe kulelinye likhaya eMpanga. Singasho nje ukuthi laba lababili laba bese bayalimala bebakade bangaphandle ngebheyi kulandzela ukuthi baphatheke macaleni ekwebiwa kwemfuyo lalichungechunge lekendeke esifofaneni. Kungaba ngilokho. Engabe nje Nzimanze ungathini kumbukeli ekhaya eMhlasimbe nalabo laba nangabe badibana nabo bemaphoyisa eMbube uma ngabe akumisa ungathini nje nekusebenzisana kahle kunebafana beMbube kutovikelela kona kube sekuyadubulana ke kusosive seMaswati. Asibonge msakati uyaye kube kuhle ngoba emaphoyisa nakakumisa asuke akumisa afuna ukukhulumisa. Kuyaye kube kuhle ukuthi nawe ungumuntu ulalele uma kuve ukuthi emaphoyisa ingabe athini ngoba ngesikhathi utawube sewena awulaleli noma uyabaleka kuyaye bese sekukhulisa letinsolo de ukuthi hey kukhulu lonako noma kukhulu lo sekukwenda ukubeda de kuphepha kwelive. Asibonge kakhulu Nzimanze leyo ke mbukeli bekunconstable Nzimanze bekasilandzisa kabandi ukuthi ngenzaba lehamba ku social media ngemayelana nekudubuleka kwalababili bekade basoleka ecaleni lekweba yona imfuyo kanzi ke sitaqhubeka nato ke tindzaba ke mbukeli indvuna yelitiko letekuvakasha umhlonishwa Jane Mkhonda Simelane somemetele lithimba lelisha letawubuketa kona kusebenta kwayo indzebe ye Kings Golf Cups lolobheke ukuthi lonemalunga lasikhombisa. Indvuna yelitiko letekuvakasha netindzaba temvelo umhlonishwa Jane Mkhonda Simelane somemetele ngalokusemtsetfweni lithimba lelisha lelitobuka tindzaba temchudzelwano we-Kings Golf Cups lo ngusihlalo wayo kungumnumzane Samuel Richard. Imvuna inxusele libandla ukuthi licokelele timali talomchudzelwano nekuthi-ke likhutsate bomake kanye nebantfwana besifazane ukuthi-ke babe yingcenye yalomchudzelwano. Hlangene lapha sitowetfula itsimba lelitosebenta tindzaba tetfu te-golf te-Kings Cup Golf Tournament eSwatini. Le i-golf eSwatini yaqala nga-2004 le ndzaba yetfu. His Majesty walisukumisa le Kings Cup i-Kings Golf Cup nga-2004 lechubeke yachubeka kwaze kwaba kunamuhla. Namuhla ke sitosukumisa lona lelitsimba leli lesithatha kusukela uphela lomnyaka loluphelile litawusebenta ke iminyaka lemithathu. People, the first one is Samuel Richards, who is the chairperson of the task team. We have Mandla Dlamini, former Eswatini Royal Insurance Corporation, is the vice chair. We have Vusi Dlamini from Eswatini Electricity Company, is a member. We have Angie Tofa, a golf representative, she's a treasurer. We have Lucky Slomonyane from the Ministry of Sports, representing the PS from that ministry. We have Sakile Dlamini from World Vision, she's a member. We have Bongani G. Mdluli. He is Bongani G. Mdluli Associates Notaries, he's a member. We have Chunki Mdluli from Eswatini Tourism Authority, she's a member. We have Setabile Dlulu from the Ministry of Tourism as the secretary of the task team.
Leli thimba lisukumiswa ngokusemthethweni emahhovisini alelitiko, kanti-ke indvuna ithembisile ukulibambisa leli bandla ngako konke lelitakudzinga. Etindzabeni teChannel eMaswati kubika Gcolani Ndwandwe eMbaba. Litiko letemfundvo libambisene nenhlangano yemave alabamhlophe European Union elihlangothini letemfundvo le-Erasmus Program libambe umhlangano nebaholi bemakolishi labafundisa ngetemakhono kuto bamema kutsi babe yingxenye leli hlelo. Litiko letemfundvo libambisene nenhlangano yemave alabamhlophe elihlangothini letemfundvo lwe-Erasmus Plus Program libe nemhlangano nebaholi bemakolishi lafundzisa ngetemakhono kuto bakhutsata ukuthi basebentise litfuba lekuba yingxenye lihlelo lwe-Erasmus Program loluhlose ukutfutfukisa lizinga letemfundvo eveni. I-Erasmus Plus Program i-program lena lephethwe e-Europe, iphethwe e-European Union amazwe yahlangana namangisi langomlale Europe. Bathi-ke bafuna usita i-higher education eSwatini, ema-TVET colleges, basite nama-universities and colleges nje. Nakule bathi exchange program, lokusho ukuthi otishela nebantu besikolo abafunda lathi indzawo leti bangakhona kuhle bayofunda eNgilandi noma e-Europe nje in country Europe. Nalaba base-Europe bangakhona kuta la eKangwane batofundza khona abantu batofundisa khona nalabo. So kwi-program lesiyitsandzile thina ngoba yena lokuthi lo tishela nje asenibekise ngaye makasuka eVuktim ayofundza eGermany, ayofundisa eGermany. Utafika atfole ematfoko langcono ekufundzisa, atfole ne-experience lefunekako ukuthi mhlawumbe imoto yakhiwa kanjani. Makabe atofundisa ekhaya, afundzise into yasayibonela ngemehlo yendlela le kumakhasi ngo-plans abo. Icebe Msibi wenyuvesi yeLimgogweni uthi bayunivesi sebake bahlomula kulolu hlelo, ngakho-ke ukuthatha lamanye amayunivesi ukuthi abe yingxenye yalolu hlelo ngoba eta nemiphumela lemihle ikakhulukati kibo bafundzi. University of Limgogweni sesibenefitile vele. We are currently doing a project labathi co-create university industry, partnering with also with government. Kubuka ukuthi singasebenzisana kanjani with industry so that my students wathole ama-internships lakahle, as well as labafuna kuqala nama-businesses where siba-capacitated as institutions. So I think we are sita kakhulu with such programs njengoba wathi ukuthi ama-institutions lamaningi aya-strugglisha in terms of equipment, even the capacity building itself. So I think lo Erasmus Plus utasita kakhulu as institutions. Lolu hlelo litodlala inzima lenkulu ekuthuthukiseni temfundo lapha eveni. Etindzabeni teChannel eMaswati kubika Gcolani Ndwandwe ngisembabane. Kokofikile Dlamini wakumahlanya sohlala etfuketanya kulandzela ukuthi abone hodoba wenyoka ungena ehokweni letinkukhu bathi basehleli bamele labo labafanele ukuthi bayisuse lenyoka. Yaphuma lenyoka yawungena ehlathini lapho khona noma ke ensimini lapho khona kunembhido wetintsanga. Kanti-ke ngwanelo muhle sicolise-ke ngaso-ke sithombe sayo indzaba yakumahlanya. Kanti-ke ngaleto-ke ngwanelo muhle sitawutigucisa kabha-ke singatigucisi ngalokuphelele, sitawubuka leto letihamba embili langeni lanamuhla. Inhlangano yakamhluma Foundation lebuke emalungelo abafelokati ithi itawuchubeka nekunakekela noma-ke inakekele emalungelo abafelokati.
Kanzi-ke inkampani lebukela indzaba temvelo lapha eSwatini ithi-ke uhulumende akashaya imithetho letawuvuna labo labakha imithi yesintu ukuze kongeke yona imvelo. Inkampani yakamahlala ekhukhwini MTN seyihlomelise labasikhombisa imali engango-10,000 icustomer lilinye kulomgcugcelwano wale nkampani lochubekako. Kanzi-ke ngaleto kengonelo muhle sitawuthi kucisa tindzaba takusihlwa losakufisela kubukela lokuhle etinhlelweni temsakato tetawulandzela nguye-ke Ecolani Ndwandwe ube nobusuku lobusisekile. Channel Yemaswati is regulated by the Eswatini Communications Commission through the Broadcasting Code and Broadcasting Guidelines. Under these instruments, the station commits to broadcasting information and news that have been fact-checked, programs and content in respectful language with no elements of hate speech and with no elements of violence or sexual activity. If you hear any unsuitable content on this station, you have a right to voice your complaints with the station management. Should you not be satisfied with the response or action taken, you can escalate your complaint to the Communications Commission at P.O. Box 7811, Mbabane, or call 2406 7000, 2406 7000, or send an email to info@esccom.org.sz. Visit www.esccom.org.sz for more information. This is not some dusty recycled curricula. Learning a lot of systems. I've learned a lot. Understanding and knowledge within our country. It's reached my expectations as a student here. Not just offering options, we are offering destinations. Of Business Administration. Evolution of the LLB degree. And knowledge, hands-on learning. Then from there, really the world is my oyster. Springfield University is a game changer. Once I touch a plant, no